Voalohany zay fa ela mpagnariagna hoe hiantrano le ny afia moa hoe sarotra fa hoe mbô afaka miteny tsy ankiakanakana zany de misy mbô fiteny zay hoe mitady tokony nahita vato de nahitanao za de nampiteny agnatin'ny groupe teo de faly za hoe falako za voalohany tafiditra agnatiny, faly za faharoa nanagna fahafahagna nianatra ary faly za fahatelo tonga amin'ny tanjonireko amin'izay ahay anglais amin'izay zany zay no tegna votoatiny nampifaly nampientam-po anahy ary nafaly anahy agnatiny zany. Ketsaigny za magnentana anareo zay mbola tsy tafiditra satria araka ny volaniko voalohany takeo hoe mitady toko sendra vato ary tsy tongatonga ho azy ty misy fotoagna zay laniko koragna de azo resaka anglais mahita anazy mianatra magnano tsianjery maty vocabulaire verbe régulier sy ny sisa de oziny hoe ampidiriko agnaty groupe anao fa misy groupe ko zay agny mampianatra teny anglais en ligne de koa fa nijery sombotsombony za hitako hoe ça va le izy ary nasaraka anahy aketo za magnentana anareo zay mbola tsy tafiditra midira fa misy stock agnatiny akao za tsy volagna hoe ino sao de anao tsy liagna fa nivolaniko hoe ampandrasagna mahita niatany dika zay izy koa tianao izy midira fa tsy ho matiantoko anao hitra agnatiny ary volotanao hoe misy fivoarana bebe kokoa anao hoe ay ve karan'izany le izy sy ihany aniditra mba tsy tinenana hoe tahaka zay za mba niditra ihany ke eto za mivolagna amintsika jiaby a tsy eritreritry napoerapoera andavagny kolazy taminanjy fa matoy izy natao misy finiavagna ary misy tanjona napetraka agnatiny de voalohany finiavagna anahy hianatra anglais ho vidin'le 1 million FMG mialava agnaty posiko zany faharoa magnaraka zany hiezaka koa zaho mba andaligna sy hahafihan'le raha nandaniagna vola mba tsy ho volanare am-poagna ary fahatelo magnaraka an'izany magnentana bebe kokoa atsika jiaby izy araka le volaniko faharoa takeo hoe magnentana atsika mba hiditra agnatiny fa mitondra tombotsoa atsika indrindra fa ny tanora miteny anglais dia zavatra lakile raika isokafagna amin'ny bebe kokoa ivilaragna belabela kokoa amin'ny raha tsara de ny engagement toko agnatiny zany magnametoky fa hianatra sy andaligna miteny anglais ary mba ampianatra ny hafa koa fa maefa zay ny tanjona ampitombo ny fahaizana fa tsy tazona ho an-tegna manokana.